kad dođe da sudi Gospod na zemlji, krenut će silu s neba, svih hrvimi, Bog nakonikom deka milijarde, krenut će sa sinjom na sudu veda. Prorok Ilija, prorok Jo, prorok Ilija, bit će pustili na zemlju da ubiju duhovi sve koji imaju pečat na rukama i na čelima. Sad je za nas zamisli, koji god ne prime pečat, bit će, rušit će sve, a Gospod reče, kaže, siđe, uvatiše Antihko sudi Iliju, Enoka i 3 dana beže i na zemlji i te 3 dana sodeće mučenici na zemlji, onda Sin Boži kreni silu i dođe da sudi i postavi angele da sabedu zle i dobre. Pravilniki sije kao sunce, lepota ništa lepše vrlija kude kada pa se molio, postio Bogu se molio, svijetate kao sunce. Reče, odete vi koji ste mene voleli, pustili Bogu, ljubili Oca i Sina, nosili se Carstvo Božje, ja glada ljubo, a oni kad jednoga maloga mene nahranite u ulici u radost Gospodara i s desne strane svedete, a pa ćemo da vi ne kažete, Bogu se niste voli, kulili, sovalili, na mene se proći mene, idite u veći ovaj, pravilnici u raj, a sa Antihristom večitio, tada će Gospod uvati Antihrista, Gospod će go bije duhom i više smrti više neće da bide. Znači nije uvaten Antihrist i svi koji su njemu u večiti ovaj bavi veka nikad neće svaka da se zbaviti. Svi koji na rukama i na čalima. Krv Gospodnji, kad pošao Gospod da sudi na zemlji, sunce neće da bide, mesec, zvijezde, opadete kao smokos i kao voće suvovodno, više sunce i neće, žena će biti sušena, uvažena i nebo bit će spaljena, a sve sa zemlje, crkva i manastiri i žoba sve u drugo nebo, a ova zemlja nebo spaljena, pa novo nebo, gdje carni gospodar, Sin Boži na zemlji da bude. Neće više biti zum. Neće biti mora, žena će biti rane kipsija. Tada će da stiđe Jerusalim s neba i dole će svi će biti u Jerusalimu. Pokajnici u Jerusalim, a ne pokajnici bit će ovaj ipak. Je čuli? Vreme je teško. I da rada bide. Kad su pitali kada će dođe 1000 i do 1000, ima knjige, piše, prorocanta, sve, dalje nema ništa dalje. Kako će da da Bog svoje Božamo? To samo Bog zna. Ni angeli ne znaju kako će Gospoda radi. Ni angeli ne.
Прво će majka u Jerusalim da bide, Jerusalim će da slede da iđu. Majka Božja, 12 apostolova, 70 apostolova, mučenici, svetitelji, sve u raju. Svijetu te svijeti od Gospoda, a neće biti sunce nešto da bi. To je